L-eks assistent kummissarju tal-Pulizija Mario Tonna issa qed jaħdem fid-Dipartiment tal-Kuntratti biex bekk għadu qed jitħallas mill-Gvern. Dan wara li rreżenja hekk kif kien f'kontroversja wara li s-sieħba tiegħu irrappurtatu dwar abbuż domestiku. Iktar il quddiem ir-rapport ħassar u ma ttieħdu l-ebda azzjonijiet kriminali. Xarejn wara dan il-każ Tonna kien involut f'inċident tat-traffiku f'Taslima, allegatament kif kien qed isuq wara li xorob u mifhum li hu baqa' sejjer wara li daħal f'diversi karozzi. The Sunday Times of Malta bagħtet diversi mistoqsijiet lill-Ministeru tal-Finanzi dwar il-kariga ta' Mario Tonna u jekk imxewx skont ir-regoli iżda ma rċevitx l-ebda risposta. Fl-2011 meta Tonna kien għadu spettur instab ħati ta' fastidju lis-superjur tiegħu lis-Supretendent Carmelo Bartolo u instab ħati li juża l-mowbajl b'mod mhux xieraq u li wettaq azzjoni kriminali li skont xogħlu kien obbligat jippreveni. Minkejja dawn il-każi il-Partit Laburista fil-Gvern tal-il Tonna żewġ promozzjonijiet biex f'Awwissu tal-2015 u nħatar supretendent u sentejn wara nħatar assistent kummissarju.